ai we yu le ubadon bo baro bapelai ni bagi don lang akan dikendo pasni akan dikaye ke bakoi bat kapitang ke jumle nak yang somai ni baro syakane kejing ya syakri lang yuble akan dikajanbe akan kerteng kebatian tamu jong turang jongi Yesus Kristus kaktiin kejong play gong ngan ailu dalaga donut baro yame akmat kiblay ngan wai kajiro yame ngan manadem syaka temple kabakhu jome bangan ailu ika kerteng jome namar kajingle isle jome banamar kajing shisha jome naba melapan krau laga ketin akli ia laga kerteng baro akasngi gawangan kot melas ngap inga dakabor kemensian jonga melapan singai yang ubleng kerbu apa pulai laga ketin kejung ubleng ini soalan laga cingruang daba sanspa nyehusan nyebusan Fisyakri utrai lukan rajaro penpau jin pen ema pertei baro kakerteng badon bor jisu penkrau kahima kajungul hangi kalapau berosau kudigi kor kejingwai basanspa nyebusan
ngan uli naga gospel ke jong Lukas kalenong banyo kat khot ke banengkong hadu ke besipo gospel jong Lukas kalenong ke banyo kat khot ke banengkong hadu ke besipo kiktin kiba ong kumni te ondau lala pendek ikijing ong jong ubaro Agabayos ngau daw paipa ularong siya po sa kapanam. Te donu siya kriwe urang basis pa uba iye. Te donu siya kriwe urang basis pa uba iye uba pang barat mer kajingya. Te agabayos ngau siya pang Jisu ulapa hau yakit men basan kijiu udah kerpa dia uban wan pen im yau tau syakri jongu kite apa kila poi hau Jisu kila kerpa yau kila kom ulong badai bamende yakani yau nabau i yakakenja jongi balate mau yakasenakok yang ini Jisu te ulalai lembaki te habang jengai su nagata kayi urang basis pa ulapa ikilok sa u bandong au ko kenrat wat pencitom yalade nabangam long badai mananwan rung apo kayi jonga lemne ngam sewi ladi uba bet banwan name nulesu ong dakakti ti ong sapenkia yu syakri jonga nabang ngaru ngalong priu uba labu hapo kahukum uba don supaya po jonga ti ngaong auni kile ti ulalai ti hawai padru ali uru ulawan Padahal syakri jonga le yakani uru ule dia apa uji sulayo sewi kini ki ulas sewi pelaya padahal lapai ulakong auto pada abu yu ngakong api ngamsim la shem kakani kecingnya wada Israel dia apa kita kibar lapa kila lepai pat cakat lagi kila shem yuta usyakri ba ulapa pat ubleu keku agak pule ketin kebaku kebakodor kejemu ini lelang lo bendam biji kawan kokpa jungi ubaneng ngi anu yame namadagan kapo agade kano aisngi bandon agade kaye kabako kabakentang kajone ngi anu yame oblei pame maladon kat badni bangilaban wan kumni kumungilong agade kapo kajing yalam kajing daran kat kejongme nama gini kismi kipon lalai no akijing im kijongi ngiu i kajing daran kat kejongme kajing yalam kejongme maladon kat nama gini katayo barosi tayo deng ikam kituk akijing lai kijing wan kijongi melalui melasuma melalui kata kikam kitu kujungi baru benda ayani yakini kimet kiwa koi kiwa kia kimet kiwa syai kiwa klain bangila panwan kumni kumungilong akan kapo hoya trai hakijing im kijungi
ngema satya banlai dikijing kibabun kibala bandong kijing pan kijing sitam kijing dia kibasusi kijing kisem kijongi nare pedeng jong kita kiye ngiu iya kijing dalam kat kejong nama kata walomino atmai ni nam yai tuan kat na yai tien ni kijing em kijongi bangin nama bantrei banta rengkat kat kijing syakri kijongi dan wan roh tu ni kapor tra ban buak macam naga bentar bani sipor bani selok bani ngidon kam yung simut uyu jong ne uban ya tudu ya kan kapor bangina bani pendai jimut sipor ban a kijing syakri kabak pedang bunak macam ne dan rengkat bagi akan kapor pangilaban pendai kijimut kijongi ban pai sana kan malam kau jauh sekri jauh naga bentar akan kapor amun sayo sengal kekti kekubo kaba medan ban nan deng jauh yang bau sekri jauh dan baru mino jauh sekri dan kalau ada begitu kipomla penyedon lang bania dan kapur kipadon dan siya pedang kijing pan kijing sistem menerang pun kia abakna do lagi kapan kita iki bikin sengal kijing pan kat jome dan kat waktu begitu kipadon pedang kijing kusmai kibi kendu kijing em kijong ki ai kijing sup kijing dengan kijing muci berkat kijong ki kunju kenma buat lain berita kita lebih kendu kijing kipadon lagi jaga kibaper pengiros ngau hagini kisngi hagini kipor kam tam agak gabri kejomi aku ya kendu kijing syak pencitam dan lengkap pergi aturan yang petende pensungai dengan memet dan sendak jongki bagi laman pasken ya kacungek di jongki tangan itu wahai aturan kamtam hari ini diselipo kemangin sayo ayo jadi kita kena nikmat kepada kanikari intinya kejong ngida tuai tuai kebaya tuai mendapat mi ikibri ibatibri ikibri ibarwal lam ikasong sungai naga benta kari bagui sengawa tuai ini kitingkot kepa cungi kenepo daga memang suisne ban mamno yakilai kibabun kibamesyam kiting em kijongi agak kerteng kejung tuai jungi Yesus Kristus amen. Kaya kani kapur inyono yosmewe kejung pendet yekikam kijong kapalan ki parabagi bi baro nyai khule yapi wei badan hagani kijing sing agar teng bejong trai ubau nong penyum jungi Yesus Kristus nyai khule yapi ki khon jong kapalan niyo ihni ba kidon ru ki parabagi ki kampat dan keteng balang bat ngi nri ki badan hagani kijing sing kijing khule ke bakar pan kalong yapi ru ibe bai Ni iru kampung di samla jadi sini, badan ru di kena bahamrit. Naga bentar jom biru ni ai kijing kublai, naga bentar kijing don kat kijong bilam bat ni hagi kijing seng kublai untuk kui ni baro. Kijing kublai ke bakar pan kalong ya idman san Dr. Kiki Marbanyan, ibalong unong keren hagi kijing seng.
unong sa ikaktin ke jong play play jongi ituman besan Dr. Kiki Marbayan isong isa ani ajan yung mani jongi hi idon keteng balang hagabalang Presbyterian Mausin Ram kabaha Gesela Presbytery barilong menta moderator jong Gesela Presbytery kejing kesem ikong dan batikun tiksiu tidon hagabalang kejongi handi ituman besanku ilaju senran jingi kabalang hagi babon kipor haga skul bunpang hagi por kipor hagi jinseng met balang di jinseng kwai smit saja dia kini kesni ni yo i komunong kren bani semua kemen kum kabalang ba ila banwan hagi ni kepor banjadon karbat ni kum kabalang itu man besan dari basong burung ni itu orang ni bailadan prapun riusnem karta badiladong way ni diriu ramba laman ong riu temen senior most citizen hagari India ni way ni kita kini berok kalau ngajing ai ke bapala ke jong play i ke sini ke kaki bejrom ke met ke pad ke bakot ke bakia itu ay bawa play unang terku yipi di mana Pinang yo dia kemet bersat ke baklan pinla banyalam yang Gesela Presbytery ko moderator hado banakut ke term ke jongpi batru yang di sinam ke banangwan oblay unya ikerhu yipi ha kemet ke pan bat kam dam ke jing long sien ni duai ba oblay un kerhu yang ni ru kum ke balang habang yo slow ya ke jing pesan ke tiang ke jongplay lingba jongpi dia kini kepor in yo ban diang no ikjing ayu ban hadian berada ban diang iking ni kepat ibai ban men pesan jong balang men pesan Dr. AKG in subhaban tuan ban tentang ikjing ayu ini dilong cuma menang berisiko ini baik play untuk pagi ubah neng Iwana drive sekundrah Pakis Raja Kibaku Kijami Pan Ayu Yami Atrai Penra Pamela Penra ini kat ni begini dan keingin kebaku Pekentangnya Kijami Ni Ayu Yami Atrai Penra Pemberi Mikir Medan Semua Ni Atrai Penra Lebagis Ni Kis Dan Baru Balalit No Bagilong Doi Bagilong Atrai Penra Di Baru Tak Kecil Kecil Isnei Kami asal kerana tesleh halau kicim kicim. Kerana aku hidup pola kerana iwan mat jami bantuai. Kecing sleh jami kerana bandon rukat bani ibai ibai apa kerana hamtam kerana banyos gamu itu ketin kebatin kejami. No syakri jami. Isneh kerana bentuk sebut sleh syakri juga itu bensim jami kerana Ekebrinyos ngeu atrakana kanong bawan demi atrakana kanong kabor kecim kejani kamanyalam ni nis lembang kenyahan atrakana awan ablekran leng kecing kekudua tesle lo kecim kejani iwan ra atrakana ini kecing ai kenyahan atrakana cekam kejame Ishimiki atrakana penkod bekentang iki atrakana kalau bopet ablekran pendon kam atrakana orang yang punya kita hima kejome snow tu kecuni nama kecuni pati di bawah harga kita jom try untuk nak kecuni please amen Bentar ini poi pat sebagai kebentar aku ingin dia kekubur akan kekubur pada suara kebangi yosel kekubur ini awal dari ruang dari siswa lakusan dari ruang dari siswa lakusan atau keren berjemur Yesus kiktin jombe long so kibala ban pendi kecing sok kabatam pejo baro kecing sama kecing pelong kicing pensoy jo bat po kecing sawa sama jombe kijem jai jai kiduko baro lai tu digit khat siswa
Waalaikumsalam. Pastor Reverend Lindan Sri Kiparat Menbasan Kirang Babalang Kilong Kamilong Pa Kisamla Kantay Baturang Pat Kiwe Rada Kiaton Sashisiin Maay Kulay But then so why ibaro agakateng nabatyan tam kajogutra jumi Jesus Christ. Mari kulay ka program committee John Kabalan kabalakan mau yang aban ay kani kapenta banyo kani simpulta agani kapo. Layu kulay upapala yang ban pendet ya kini kabenta kabab lai terong kita pen tibat-tibat ijongan kublai sibun ya kitin priang kitin penitu hagajin shisha nasnoba nam so deju pandang priang lane ban penitu namar Nasmewil di relasyon sa ni menta lapalan agusan snap. But namsel no wisho. Don update jongi kisamna desi kibompat simlayu i yemani baret ibadon nakani gajakai akapor madangwan nani ayo ikajia seng hakata kaying mani kabaret
kabadon hagani kecaka ni nangta ngalayoru ya kejinga sing hakajaka sing kabatan sipor akmar jong gani yimani chatai chesibian kasulok ngalayo banmaru banyamani lang syakrum jong gani yimani banta idon agani kabanta jong gani yimani kabahe bat kabai kenats kumta adon kejing smeu bangamlong no wishu ngasmeu jan ngasmeu kumla kajong kabalang namar bun kipo ngadon hanya sosulong haban pej ikikun jong kabalang kiba don hanya sosulong kiba syong basa kiba yapuli hanya sosulong de kambun kapuang ngadon hani bad habang alai por ngajuan kumbalaong banedon benta hagi jinga seng di bape kijong kabalan kabenta kabang kuwa banbu akan kapor kum kajinga sulok kum kajinga tukana henry kum kajinga sulok lang akan kapor kalong nakatuga benta kabang lapuli agabastan tiasua mengenai sebelang pendem agajing doai pokpa jungi wabening seisien wana jan jome doai asua kabangin sayo kabanya sulok nane kecil ke jome miyu iya doai Yalau jong syakri jome ubadon sibun kecinduna agajing tip agajing sempan ia kecil ke jome dan kami yung sinapun jome ubadon asentah jong syakri jome kenapa ki kiban mino nagasentur jong syakri jome kenlong kibak yang semua hikmat kecing isnai ketet kejong agak kerteng kejong Jesus Kristus. Amin. Kumolong kebentang bahwa banyak selok akan dikapor kalong naga tu ke gospel kejong Lukas kalunong menyew kat-kat kebenengkong ada worship ko. Ngamdan ganun kat-kat henry ngepet lang ter yakani kejing itu kana kabangilaban shem hagani ke gospel ke jong Lukas kananong kebanyaw kat-kat kebenengkong ada worship ko. Kabangi shem ru aga gospel ke jong Matius kananong was pra kirkot san adu kala hoi kidon gizing per agar konto hanrai gizing tmu gizing to imut ya kajui kumala pule agabastan lese gane gizing to kana kamdeshu kabalan tmai kabalan kala apdeng jumi kabangilaju pule kabangilaju yasneu nagawi kapur, syagawi kapur. Kabayatu siapang utu rangba sispa, rangba sispa jongga himaru, ubadon nakaburom, enreude ujentel, ubadon yawei syakri. Uba layatu ani ubadon ni kejimpan yap silang desi kabalabat laslem nama agane kapur layatu bau ta syakri jongu ubayo agane kejimpan yap silang uladon atmi jong kejimya hagitu kipur
kajinya day jong kijiu bat kicentel kim don kajinya jan iwe bat kijiu new vein ni kicentel nama kitengel di bakilong kibahok katba kicentel pat kilong kibapok Henry abang pulih bat pusan ia kini kebenta siapa ni orang bak sispa ubadai ujentel jong kahimaru udon ia kejinglong kabak hampe kabalabak ia kejimut ia perkat ijonga kibalong resi kijinya le agak jimut ia perkat ijonga habang yui habang pulih sepang kejinglong jingim kabak kerpang kabau ni orang bak cispa udon tena markaca agan kapo ngakwa banginya persamban pei lengkot kum keje selok sepang kane kejinglong jingim kabak kerpang jong ni orang bak ubasis orang bak cispa ubadai ujentel jong kahimaro ngene pei lengkot yakini kijinglong gi bakerpan kijong kenang banum slam kabanum kong udon kaman sim jong gajing i udon ya kaman sim jong gajing i layatu agane gajing pulih agane gajing itu kana baudon yang tahu cakri ubalapang laslam ubadon gajing pangyap silian balmenta udon atmir jo gajing ya unirang basis pa tamu iu nilai agane katin itu mulai laong uie yang ni cakri Pat mencau dona temir jong kecingya. Abau Jisu bat kipai lang ibe abu yu kinwan sakata kaptenam kabau ni orang ba sispa udan. Abau loyos lew ya kata kejingwan jong orang ba sispa. Yuni Jisu Kris agata kasnong kabau udan. Kalau pelong yu bau kuae ban ong yu Jisu ban wan ban penkoi yu syakri jong ubadon atmir jong kejingya nama royos leo ye kikamba kikam gibo Jisu lade wat ban penkoi iki jimpang kibape kumta abu yoslo bu Jisu unwan ukwa bu Jisu unwan de ban penkoi yu syakri wa ui para bangai bayi kumalaung ni udon yuto syakri wa ui kanu kitian talau jong syakri jong ukwa onyo egamer kabakoi kabkia online no nagata kacimpan baru kwa bau Jisu unwan ban penkoi yu syakri jong para bagai bayi atung la perkat uni udei ujentel Jisu udei ujiu kumbala ong kadon kejing pe kapajor apdeng jongki kadon kejing nyupen ye kijentel de kijiu bagilong kibri ibapa nrei ni kwa Jisu unwan dan penkoi yu syakri jong para bangai bayi abang ipai syagini kisi agilong ye long sem ni jong ngidon ye kinong yarap ye syakri
ki betre ki ye ki sen ki jomi kajing kali kalau atong ni don em kata kajing i kumbau ni don yau ni sekari ngios ngelo gini kisni kajing i ben kajing neu ben jong ki trai ye ki sekari ki batre ye ki sen ki jomi ngios ngelo lagi kubor lagi media bagi don ki breu ki bapelong ki sekari kum ki merah Kim don kata kajing i yang sekri ki joki. Ngio seru abadon kinong trai kinong era abagi pang ki citam kitrai ki juong ki leino sayi pak sumar shua anda bilat syai tak lain sawan dia kadon kata kajing long Ngiyos ngeo, yagini jajing long, hagini kisni. Henry yui, yuni ramba sispa. Baudon kajingitli, pan perkot, yuni syakri jung. Kani abang yui yagini kajing long, kajong ni ramba sispa. Kapan kenal yang ini, ya ketuk Farsi, jong no Samaria wabah. Kabaya tu yang ini, hawa lalap, hakajinya nanti kejong Yahweh beriu ubala syasyo. Sya pensitom hakinong lute bat lute ya kajing don sing em kajong habau lalab yu laong ula isne yu bat ula helam yu ban pak sumar bom light no nak kajing pan kajing sitom henry haswa jong ladon arngot ulebi bat ulondo kibalayang haswa jong Haba kilo yu iyo, kila de kumbom yu i, kila yai lai, kim don kata kajing i, kajing isne yu. Kani kalong katu kajing itu kana hagabau riusan, ulawan keli, u para marjan jongi. Ulawan keli, nau jisu, baru jisu, ulayatu, yakini kajing jia, yau tu beri belasyak, lute bat syasyo kum tau jisu labu dagatu ke jubang ban keli nau ni urusai ban ong na kini lainut unu memut ubalong paramarjan yau ta bahab apden kita pinang tu unu na kini lainut memut paulong paramarjan yang tu maha hagitu maha ti junginong tu kani galong kecil keli lesi yang ngai di abang ipai sepang kani kecil itu kana sepang ni orang bah sispa ubadon kemensim ban i kelau paramarjan keli yang ngai di kabakumno kajingi yaki paramarjan kijonga jongpi kabar unirang basispa udon kemensim kajing snowlet udon kemensim kabasnolet kani kajing long kajong unirang basispa ubadai gentle ulong bre ubadon akakardan ubadon nakabor ubadon nakaburom udon hapo jungu gomba chispa ngot kisipai kebalalong kebalatuloy banle yakanugoro kam kabau uang banle yakanugoro uang yakanugoro kapor kilong kebalatuloy
Nulai habang yoslo yo Yesu ye kejingwan kejomu wan laudon kat akan kapor laong udon ye kemesin jong kejing solet udon kata kemesin kejing snow fair apdeng kijiu bat kicenten snow nuot banlet dalade akmat jong Yesu ban kerpan yu Yesu ban wan ban penkoy yu syakri jong nrela ong angni daga mensi robasnorit ula ong ni temen basan kibadai kijiu ban let ban kerpan yu Yesu ban wan ban penkoy yu syakri jong uni undang kata banlay daladi kung bangisem untuk agak ni ka gospel ng Lucas niyo katakot kapala kapaong ula pa au Jesu yakitemen basan kijiyo udah kerpanya ban pen im yota usyakri jo udah kerpan yu Jesu ban penem kabapeli bau don kamesin jong kejing solet useu bulong breu bapop umnut ban lei akmat jong Jesu om tanggata ipulero haitu kitkot kebejadien hakat hot keban breu ban nyeu kabau ong kumni yotra Yesu ko kenrat da kabong pa yekilok kijong ban yatu hau Jesu ban ong kumni ko kenran wat pencitom miladi nabang amlong badai bamenwan rung apo kayi joga lemne ngam so miladi ubabet banwan banesem bakmi kata gadai katur jong kejing solet kejong usreu ulong breu ubapop umlong babet ban khot yo Jesu ban wan kayi kejong nama ulong bapop sodero ban le ban yakendu yo Jesu habidunya halanti jongi parpangi beri nge kendu cibun kijing kijing pang kijing sitom kijing koswai bat kiwei kijing kijing kijong ato keli ngia judon nem kamansim jong kijing sore banlei akmat jong Jesu banduai akmat jong ban kerpa jong Jesu kumbau ni umnut banlei akmat jong Jesu kapan kenma begitu ki arngut ki bamatna kabaya tu akan ikatin ke jong blai aga gospel jong Matius kaleno gabar ko kat khot kabar kunda balai ko kabaong bagita ki bamatna kilawan akmat jong Jesu dakamansim ki jong sore dakamansim ban pendem akmat jong Jesu ban ong kumni ko try ukono debet to isnei yami kata gadai kejing snoret blai merak ini balira bandon kali kemensin jong kejing snoret bunsin abang ilai akmat jong Jesu agar jaga bangin kerpan daga mensin jong kejing snoret penban ngiukum yu Jesu balong tole yang kani kata ngakua kata kani kedai kajing long jing kajong ni orang ba sispa kabenta kabalai kabau ni orang ba sispa udon kamansim kabakaloi kumalong ni orang ba sispa udai tang gentle
Henry udon pat ya kamansin jong kajing kamansin jong kajing servet udon ro kamansin kabasbun bat kabakaloy agani kajing itu kanal ba agat khot kabasan haba kitemen basan kenalai bani kendu yo Jesu ban khot ban wan ban penkot yo new shagri jong kilapani thu shapang niu rang ba sispa au Jesu daga ba ong kumni agalanong ban nyo bat khot kabasan mo ki ong kumni kamat jong Jesu namar ui yeki kenja jongi namar ui yaki jiu balatei mo u yaka senako jongi latei mo u yaka senako jongi uni urang basiswa ubadai gentle hangai layatu badai mo u balatei kasenako jongi jiu akata kapua kabalong kajaka maneblei jong kijiu ujentel utei ya kata kayi jong kayi maneblei jong kijiu kalong ke ba ban perkat ban sempang sepal kajilong jong niu rang ba sispa kajing sebon kajing keluai mensi kajing penban na kini kisni ngiyos ngau dang bagi media di bape sapang kita kiriu shitnya kibang penban ki penjot penpra ki thang yegi yeng mali jong ki Kristan kalong ge ba ban perkat sapang kajilong jong niu ramba sispa para pengai kum kinong po jong Jesus Christ kajing sa kakam ko jong play kalong gawai kabenta jong kajing sakay play kajing cakakam ko jong play kalong kabenta jong kajing sakay play uplay daladi udawa yana yapi dagu ong kumni agak kitab jong malaki kanong kabalay katakot kabasipo walam ya kabasipo baro sa kaying kansaw walam ya kabasipo baro sa kaying kansaw kibalang kibaper kibadona kani kami kejongi kidon kam ya kajing kerjaan ya kajing jongi para bangit habang asngap ya kajing berpena jong kabalan hani niya mauro kabang Diyos ngayon nalaway kapo siya gaway kapo hagabay day berkajing cakap kamu kejong mulai kapendak yana dokumentasi kejing sawi seorang iki para mengai kibadon apa jong kene kabarang kibadon ya kamensin jong kejing keluar cakap kam kejong mulai oh kabalang Yusuf kabalang ni apa mauro kadon kijengket iki project ki maper kita kan ya kajing kajing kerjaan jong ki para mengai tu boleh nang ka mesti pan keluar cakap ke jong boleh kebentar besar udon ke jingit ke basken orang bahas sispa udon ke jingit kabaskan
kani galong ka wepat ka jinglong ka bakarpan ka jong ni urang basis pa ujon ya kata ka jingai ka baskan absolute faith lani diong ka deep faith ujon ni kani ka jingai ka baskan akabor ka jong trai jongi u Jesus Christ namalaya tu ani about Jesus ulajan po siya kaying kadyo unirang basis pa laong wala pa ikilok kadyo banlit manikandu yu Jesus namar gumarang uton gata kamansim kajinya per apeng ki gentle ba ki jiu usweu ba ujisu ubade jiu sneu de ba ujisu wanrung hakayin ke jong ubalong tiba kinyeu ulong ubapo nama kata usneu yaladi ubombet panai ye kendu yau jisu kani kadai kajing snow laong baya ula pa ikilo ba jisu de banwan banrung hakayin kajumu mauru zauno banlay banya kendu yau jisu but habau don yakani kajing snow ula pa yakita kilok kijumu ban ong kumni kumbang Shem akan ke gospel ko jung Lukas kalno banyo katkot ko banyo aga gospel jung Matius kalno ko pra katkot ko pra kiba ongi ini gitu ikti kiba uni urang ba sispa upa hakita kilok jung ban ong yu Jisu ban ong kumni Henry Chuong tang dagaktin te ang saban kia yaw syakri jonga chuang tang dagaktin te ang saban kia yaw syakri jonga kata gadai kacingay kabasken bawni orang ba sispa udan hakapor bejong trai Yesus kapani bauni orang mahasiswa udon kata kacingnya kebaskan deep faith absolute faith au Yesus baula pandai yang aba uang ini kitin suang besi kapan kenma ba uni orang mahasiswa udon ru ya kajintit sabang kajing pelong ya kaperte utip hai mat sabang kajing pelong ya kaperte ya kapalato akan kitab Genesis bala pelong ya ki ege tang dagakti chuang long kalalo kata bang Shem ake kitab Genesis uni ramba sispa uang bunta Henry chuang tang dagakti te ang sapan kia yosha kri jonga kata kajingtip kajong habau Jesu la yosel yakini kiktin kiba uni ramba sispa ula snowfla adu kata siapa kani kini kiktin kibalami nauni orang fasispa dakum tahu Yesus la ang dakum pai syakita kibare pun nadien jo ula ang kini kiktin kamang Shem atau gospel kajong Lukas kalau nau kamanyo berkata berkendai
ong kumi nga ong api ngam sila shem kat kani kajinge wat ha Israel ro kani kalong kata kajinge kajong umi ramba sispa para ngai kumara ong hakijinge bijungi ngai kandu Sibun kijinge kijing jeja kijing pang kijing jijam ibateng teng isu ngena satya panlai na kita isu kumbang ngai kendu yaki yong nget jong kejoria kabapan kenma yangi ya katu ki yong nget Kimalawan agatu kaling agabau Petros no udon rengkat berkiwai kesimpulan kijong Jesus Christ abat didon na po jong katu kaling laong ba ke elyong engir kalawan kalapan syekti yaki barak pedeng jong kata kajingdung bernut jong kata kaduriau Petros royui bau Jesus yang aswan jong kaduriau Abau Petros yoi bau Jesu ujai asla jong ketuya uru lakwa alai banyak kendu yu Jesu banyak alor asla jong ketuya abau sedang ya kapan ya na tagali banjam asla jong ketuya ulas sedang penban Banam siapa jong kedulia kalau pensyeti yo Petros batko magata kapor abau Jesu yo Petros ulabat nakakti kejong baula ongkom ni ame ubarit kejini padai bangeseo akati kani kalong ikti kibau Jesu ang yo Petros katba yo rangba sispa ang nam sila shem kat kani kajinge wat ha Israel pero ibe pa kajinge bijang kajinge kabak unong itan autra jungi Jesus Christ akabar penkot dan penkuai no ya kani kajinge sulo kani kajinge sulo kanera yang naik ublay dorong kapan ni unyara pun ay boring ni lembaga ni kajinge sulo angi inyo pan perkat kumbaga rapat yang kan perkat yaki yang iwe kenang mengilakan yo ya kata kamusim kumbau de orang ba sispa dan doa boleh dia punai bor ni bangin yo ya kata kamusim yo gaji yaki peramajan kamusim yo gaji sore agajing syakri kajongi yulai bangindon kamusim ban ay kuloy cakakam kajongulai pamindon rom kata kajingai kabaskan kumba uni urang ba sispa udan to bulai unkerku ikileke baro kimelayo akan kapor kamtam langba gani kajingai selo Apleng jintrot kibapur. Upleng unaibo unkerku ikimta baro. Unangdan unkat kalau kejong kapalang angni hamuro. Unang ay kabor minangla banya saklan agi jing sekeri ya kakam kejong play. Tingin penuai no ya kan jing sekeri kejong ni kapor. Ei baro kilong kapenta kapuram kajong play. Nekruano agi syakri kajongi dan kapor. Tapi jinama ke alaispa pinulusa.
kejinuan berlais pak menerima adil dengan kejinuan kepan dan sih insapulai ini kejinuan kejinuan jinuan berlais pak menerima kalau tiang bansanya aku bahkan tiang bertinuan bangai atau pula joko bantiru budaya Israel. Pero itu dikit kuat, terus satu dikit kuat, bahkan polos, obalais pa dulu berusaha.
Banyai nguru nakabentau syakri jome mulai lama ini ke GSM pada mulai besar ke khubur tin blem deng juni I temen besar Dr. KK Barbanian syakri bokordon jome ida dua ida kerpat bemen kerku nakabentau juni bayi nang yo ida jingko jingkia inang laban syakri ebe amau sudrama ke syara presbyteri hagas nang mauro hakan nagun bejaka ke bemen khadi waktu nang kerku ida longi long sembe jangiru kinma ida jingdon ke jome ebe ke jing pendapan biang ke jome kerkui bentang marok jadi jing syakri ke jangi ko trai bagi aibe kerkui ko khubor kan keren ini ke jing long ko bahawran baksis pak kan long nuksa kan long muna na kebentan jangi lang marok kerkui ko balang ke jangi bagi kam di jengka marok ipan ini marok idem ni ngo ipediang haga kerte ke jong trai kan long penem jangi u Jesus Christ ke jing ai ke jong Jesus Christ mo trai ke jing ba ke jong lei bo pa lembar ke Jesus long ke bathian bar ke bapan syad bor ke jom se bakoi ke yai long ke yai sa arangkat lembar ni lembar kirem ni ru kaleng sa talak ke ne ko persai mentabat syukur ki arta bam jut ko ru amen